Okay, tanya ti plano mi taading ko. Saan ka pa yung agtrabaho? Kwa manong, panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigod na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dahita nga ro ti parikot ko manong. Kasaritak to ni nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko. Agsubli ak iti sigod na trabaho. Una, pauitan tulay itan iti kwartada. Nukas ta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ako unay nanang. Ngam ikarem, nga ipaay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kasamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Wan nanang. Di kayo madanagan. Ipay ko amin ang kasapulan nyo. Nasaya at nukas ta. Kan may sa. Ikarem, adimon sublian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalaki. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong nakan ka. Ni ultimo umay sumarungkar, awan. Wan nga rod nanang. Di kayo madanagan. Namimpinsanan ang napunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti sana nasaya at ngay nararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunota kita. Welcome back, Mika. Nasaya at nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan ak mo titi trabaho no bilang laang. Ayun sayang at talaga. Ayun gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang mo tinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di? Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduma ni nanang. Ngamin, sa bali. Kas ko maita. Imanugot nga aywanan na ti anak ko. Ngam adamat kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan, Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko. No ti daddo mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni nanang ko. Makapungtut pa'y no kasding awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwartayo nanang. Nang ipawit ni Mika iti kalman. Hanggang italang inyag ko. Ha? Manungay day ta? 4,000 nanang. Alawan siya lang daytoy. Saan kayo mo agumatang iti diaper kan gatas ni baby. Tadamat impawit na. Ito na. Anya? Na yan day di babae. Apay a 4,000 laang timpaw it na. Nanang. Ha? No kastamot laang. Agawid laang dito'y balay. Umikatan iti trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay, tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan ko na akurang timpaw it na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan naman timpaw it na. Hello, Manong Kevin. Siyak day tao, Mika. Nanang, kumusta kayo? Apay akurang timpaw it mo a kwarta. Apay a 4,000 lang. Imbagak matkan ka. Nga dautang ko anasken abayada. Lungko day day. Ha? Nukas tamat lang akurang-kurang tipaw it mo. Agawid ka langan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nanang, apay akasta kay matan. Sige, inton sumaro no. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublikat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Kunaklakit day no adda ka makatulong kanya. Saan mo't gayam? Nanang, Nakasaritak ni Kevin iti kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya manunghulyo?
Di mo kumamot ung tante anak mo. Gapulang iti kwarta. Unay kamutan. Ha? Panunutam kumamot nga iso nga danimi kay jay syudad nga agtrab-trabaho. Ta para ka na kayo iti apukom. Apay nalakatag sa apul iti kwarta. Di kagsaw iti kasta manaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan iti gatad anas ken nga ipawit na kanya. Nakapungtutak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya. Apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan di anak mo. Aniya kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidan. Ha! Sardangan nak manaw. Awan amom iti anyaman ang nagsaritaan may. Isu asaan kakuman ang makiblang. Tatang, nakitak da lola. Kadwan na ti anak nan ti Mika. Naggapuday di balay daan ti ising. Ije ngay pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay sige anak ko. Tay naktuman kasarita ni Lola. Apa nakapulis ka, Mika? Papanam katrabiin. Mapanak ije palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserva kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan. Kasla saan kamutin ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend. Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. No ti sweldok lang ije pagtrab-trabahuan ta tinam na maek. Kurang atalaga. Anya, Ayos lang ko man, no sana kas din ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. ngam panunutam kumamit ti salunat mo. Sikat ti nakakaan sinubilang laang. Agasam daig na, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti pannaturog mo. Agriing ka manin ama sapa inton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo matparigatan ti bagim Adda ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang amanya aramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbag amanak ka? Awan madakas nga aramida ka? Di kayo naglibak nanang Adda nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa hunod dua a tao tinakaidanon kanya. Anya, Panunutan nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namat pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kanda kayo. Nukurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan nyo numasayar ti rik na ti padayo a tao. Gapu iti panagsasauyo. ha? Pangasiyo kumamot nanang. Sardangan yon ti panagsugsugal nyo. Ikuy-kuyog yo pa'y ti apu ko yo jay sugalan. Isardang yon, dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong? Siyak day to'y, Mika. Imayak la nakiawag dito'y ayandamanong ma. Ay, kumusta kayo mo nanang? Awan niya, manon alawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawit mo. Ha? Kasapulak ti kwarta. At dapay utang kaw ije istor anas ka na bayada. Daya par, tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di diaper nga impawit ko. Adaw, ngam ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok. Alaan yung tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay akasta ti lang ha, Mika. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutat lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kwarta man ang ti ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito eh. No kumusta ti trabahok. Basta kwarta lang tinapatagkan ko na. Anya, Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pamatag ti maysa nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. anya ngay nga road, friend. Sapay lang kumata dumtang to ti gundaway ama kaamiris ti inayo.
Sapay lang kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend? Maamiris nanto dayta. Hello, Manong. Hello, ading ko. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di kanina nang dita balayo? Ayos kami lang. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni Nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka diti pangigasgastusan ni Nanang iti kwartang ipawpawit ko. Adda ka di gatgatangan na nga arwatan da. Ano, ading ko? Damat. Nasayat nga rod no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. Adda pa'y napatang nga ramidag. Aramidan? Napasan ti oras ti trabaho, sana ya? Uwan Manong. Ngam, adda pa'y naskan nga ramidag. Apay di mo impakaam mo iti kapsat mong agtrab-trabaho ka iti rabi eh. Ay na friend, imbagam ko iti kasta, ibaga na mo't iti inayo, tapno maamuan na. Ay, saanan anaskan, friend. Uray maamuan nang agtrab-trabaho iti rabi eh. Awan bibiyang inanang kanyak. Maragsakan kiti Anya, ay, unay mo't tanday na klase ti ina. Iso nagasat ka, tasana kasi ti inak ti inam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angam siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, lumabalin la ko maagudwag ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkal agatad ti mayawat ko iti inak. Barang maapresyar na matar aramidag. Gayam, kumusta matan ti anak mo dyan syudad, Helain? Ay kat nasaya at lata, manong, dayay, agtrab-trabaho lata. Kasta, kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartakan ka? Awan mo't parikaw, gaputa ipawit na mo't tigatad nga ibagakan ko na. Kasta. Idi na minsan nga imawag ni Joyce. Nakunana na panda kanunangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan, saan daanam namaan animi ka tinag-serve iti makan kadakwada? Makan ko na. Kat no iji opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika. No, iti aldaw. Ngam no iti rabi ay, agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce, ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga agtrabaho iti rabi ay. Amaw, no anya tinsungbat na. Anya, Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asao, manipod ken ka. anya. Isu a panunutan ti rigrigat ni Mikay dya syudad. Ang mga no ti amom ket nanam ay ti biyag na ijay. Saan? Anya. Nasaya ata si Mangput kan, Lisa. Apay akas tamot ti lang Mika. Agkakapsotak nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni Manong kung tsak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya. Ay na, ang mga no naalam mo day ta itinalabas apa nagpuypuyat mo. Maulaw. Mano lang ang ngamin nga oras titurog mo tunggal rabi eh. Mabit lang ang mangisaganak iti makan apag sangwan ta. Mika? Mika? Kalaat mo tin anagulimak. Ala, napukaw ng samot tin tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada ka ni dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputa kilaat mo tin anapukaw tipuot na. Anya? Umay kayo kumamanong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige, Lisa. Mapanak ijayan dana ng itamat lang. Ipakaamok na ita na pasamak. Mika, ading ko. Ada kamin. Kumusta kan?
Nasaya at matlat tamanong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga'y. Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan kwa na. Kasta ka di. Mika, anak ko. Kumusta ti Riknam? Nana, Mika, anak ko. Apaya di mo man laing pagbaga ka na kami nga babusum at gaya man ti bagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y namuan. nanang. Inlimad ko ti amin. Gaputa jak kayat nga ibaga ti tao ang nakakaasiak. Inaramid ko amin dayjay para kada kayo. Tapnodak kalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipot kada kayo. Mika, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Amo ka basol ko amin na ito'y. Kapo iti kinaman naging bubukod ko. Akwarta laang timang ipapay itirang sa kanya. Diyak man la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang, Pagawanan na. Katika rin. Sulnitak ti ado ang nagkurangakan ka, anak ko. Ala, umay kan, tatulungan ka, bumangon, anak ko. Tapno makapangangkan. kabaalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko. Bay anak ko mga sikasukan ka. Awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta, anak ko. Adaman wano awan. Saanan anapatag dayta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang, Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka, anak ko. Katsapay kumata mapakawanak iti nagbasulak. nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Gaputay patpatag kayo unay. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga gapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. May kantayo amin abu barangay. Barhead ka no ti pamayanda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabayan na mapanagpilpila dita. Benji, Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. adamat kit di. Ngam isupay ti gatangan ta 5 kilo kano ti tunggal tao. Iso mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno Basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awang madakas na numapantayo. Basta di kay mapan. Di ka kadi makawawat. Apay adi kay napan ni barangay hall nga ay anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabayin manan. Win amamuyo mo tan di manugang yo. Ay, unay lakit din na ya di asawam. Anya ko matipagbayinan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day taken kwa na, ngam natangken ti ulo na nanang. Ay, unay na ya. Kas jaymat ngamin di asawa. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tayin lako namot amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak nanang. Sayang, tawam mo ti pakakita ni ti tawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwan na iti sanikwa. Katita, awanan, naibusan. Nanang, kat dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan to dagiti duwang anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw. Ung tanak no dagdagak nanang.
Iso na saya at la siya akong dagtrabaho ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa ilaragit yan anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anayruam iti trabaho ni Benji. Mapanakijibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Laang, kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Iakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Ta imbis sa pagbayad na, ornungan talangan ta pagkolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan tapay mat nga pagadalan iti pribado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit iti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y nagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaurnong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apay nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaan ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunan, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwang anak ta. Apya sumrek ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma, trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasan o makabayad ta iti adu nga utang ta. Basta di ka mapanagkatulong, kababain. Anya? Idi, da kami at da babaunan na. Ita, si kaagi din ti mapanagkatkatulong dita. Idi dayta Saan ita? Ure pay! Basta di ka katulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot nga wan adal ko. Agpada tangawan na ilupas na. Ay, basta di kag trabaho. Bantayam kiti dagitan nagta. Babasit na pailaan. Ngam panawam ida. Agtalinagad ka niti balay. Birthday. Imayak tao may Kuya West ti sayang kat ti simbahan may a free medical check-up. Libre da ito. Magtinda pa iti Agas. Ay, saan? Tada private doctor mi, tata. Ho. Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapul a pribado a doktor ti pagpa-check upan mi. Tadamat kwarta mi. Ha. Ay, kastaya. Sige nga rod, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Tatang. Benjay. Pinalingkik itay dayta. Paggunwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana, nanang. Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay, ka pinalingki mi Ne, alaki Ado ti din. masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Na Ay, amo konti ugali dayta manugang ko. Uray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, unayan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dag iti sanikwan ay patawid kan kwan Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan iti probinsya tinla ko na. Sa apay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan Awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadi tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isuda saan. Ay ket wala, Ryan.
Agyaman na ka. Amok ngamin asaan ka anaimot. Managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwen to, tata. Madanon to dayta. Akan ito. Di ka lang mabuhay iti kastangar aramidem rayan. Anya ko matipagbaynak. Sa anak ba't ang nagtakaw Nagpailibre ak lang, mate. Wan angam, adamat kwartam. Ang kakatagpalpalibre tan. Madlaw na pa'y ayangad na kwartak. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwartak. Wan angam, panang loko ti kastangar aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakas ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano no mamuanda nga adugayam ti lugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno daras ta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton piga. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adan to pa yam amo ka Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makaamo ka. Da kami kadagitaan nakta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Inak umutang ije store. Saan ka dyan store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ipagada amang urkurangistan. Kat pudno matamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga rodan. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat, aganos Ta isukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga oray adon ti utang ta. Benji, Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. no palubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumangagut utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo ti buridek, mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan? Saan? Di ka lang mabaynyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanyang ay. Basta di kag trabaho. Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Agad padasam latang awisan bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti maisermoni di simbaan. Mayat kumano denggan ni Benji. Tamayan nato iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Barang da kayo ti denggan na, nanang. Kumusta nga pare Benji? Kastoy, ayos lang tamat tibiyag. Na-progreso lang ta. Imbagman, hangam siyak, kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Nay, apay nga ay no siya, jak itulok, ama awana na kiti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapa pa na kita. Jak makapan ijay bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda. Pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapa pa na, pare. Ay, inton maminsanin sige nga rod, pare Benji. Papanamanin na ya.
Apay nga inal daw arumwar ka. Kat inakagdis kita riti kwarta ah. Mabit ka lang ha. Wen, bantayam dagiti anak ta. Awan ka nun tayon, isong agdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak ang maisublin tao, tinapo ka wa kinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo ta aksyon mo. Anyat ko nam. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagiti anak ta. No kasta, inlimod mo ti pan nakilablabadam anak ka. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardangan nak. Ay, unay lakit dinaya day jay nga asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod ah. Mapampanunot ko pa'y kit di na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapom lakuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan da amada. Bayam, tayraman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumot laang di asawam. Kagap-gapo medya doktor, Ryan. Na, aguyag kamatan. Bakit? Saan lang nga siya taguyak? Uray dagiti anak ta. Agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Ha? Kasano kat awan sustansya ti kanan me. Tadi kamat mangibati iti igatang iti sidaan no kas nga rumwar ka. Ako ha. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam kuma ti pamilyam. Awan pudno adu ti ornong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam. Tapat ti pamilyam kat bisinam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumatipang pangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta te mas napatpatekkan ka? Kanayon kumat nga ibaga data. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Ne, apa yan nga eh? Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya? Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim ah. Ha? No agtrabaho ka kuma. Sa anak kuma maparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Ha? Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ita kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di ka agbalbaliw. Amangan no pumanaw kaming kanagiti anak ta. Saan ah? Bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin ko ma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin tipay ko. Para kanta kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Ne, sa dino ti papanam, Ryan anak. Domingo ita, intayo makimisa. Masalutak, mami. Makaturturog ak tumanan ni simbahan. Nakailatan ti mapan? Anya, Ryan, laglagi pom kumaakanayon ti bagpakakan ka anak ko. Pagrebengan tayo kas anak ti Dios ti agdayaw kan kuana. Da kayo latan. Anda pa panak, mami. Sa dino nga min ti papanam. Ijemol. Kadwak dagiti gagayam ko.
Asino agagayam mo? Ay, ni mami man. Masapol pa ila ka di adamagan nyo amin na kita. Dakalahon. Baro akon. Sana kon nga ubing. Kayan sana narumbang. Protektaran dak akas labasit nga ubing. Ryan, awan Sige mo. kitin mami, tagdardarasak. Bye. Ryan, mabitlaang! Ryan! Saan na kayo ngayon kang kano ni Ryan, ma'am? Wan nga rod, Suling. Manipod na ibarkada ni Ryan. Si mabalin ti ugalin. Naimpluwensyaan ka dagiti barkada na, ma'am. Wan nga rod, di na pa yan kaya ti makimisa. Ay sos, diyo sarda nga nabagbagaan, ma'am. Kandiyo itulok ka kanayon arumwar. Tama nga nanya ti mapasamakin kwa na. Sapay barumbado dagiti daduma barkada na. Madanagan Suling. Nagrigat gayam no awan kabinadang mo amang bayabay iti anak mo. Kabayatan ti panagdakkel na. Ala, di kayo nagliday, ma'am. Adaak mo da katulungan nyo amang bagbagakan ni Ryan. Agyaman Suling. Ryan, napnapanam iti kalman. Iti balay ti barkada ka, mami. Naibarkada ka na ako. Pangaasim tapilyam ti pakibarkadaam. Tapno saan da ka nga isungsong anak. Amangan no makasursuro ka nga agbisyo. Mami, arak lang mo ti bisyo dagiti babarkadak. Anya, saan? Sardengam ti uminom iti arak. Basit lang mo't mami. Ha? Umawawag ti girlfriend ko, mami. Anya, at ang girlfriend mo? Wen, apay, bawal manin, mami. Amin lakit din, may parit. Ay na anak ko, ubing ka pa ay tapno makiayan na ayat. 16 kun, baro akon. Anak ko, ala idipon man pa'y deta cellphone mo. Nagsarita tapay. Mami, imbis a suportaran dak. Kan suportaran nyo amin nga aramidak. Kun kontrahan dak. Saan kayo kumamot nga? Agbalin na kontrabida iti biyag ko. Ryan, anak ko, di mo kumabot ipakpakan. Mami, kwarta yun. Apay mananti kwarta. At dangarot pangaramatak. No anya ti kasapulam, ibagam tasyak ti gumatang. Una yan. Nakaimimot kayo. Nagado ti kwarta tayo. Ado ti negosyo tayo. Ngam nakaimimot kayo. Saan amabalin at ikayat mulatan ti matungtungpal? Nakilak nga rudan. Ngayon kas laubing pala ti panang trato yung kanya. Apay, kabailamon ti tumakdar iti bukod mo asaka, Ryan. Di talaga yan. Basta ikandak iti ado a kwarta. Wano itad yung titawid ko. Tayo panagnag ko kada kayo. Akabaala akong ti agbiag asisya. Anya, Oh, anya, itad yung titawid ko, mami. saan amabalin, Ryan? Saan amabalin? Nakaturugan ni mami. Libasag nga alaan ti ATM na. Dahito ti wallet na. Dahito talo ti ATM ni mami dito Agduduma abang ko. Alag ti may isa. Idulin ko dito Ta-diskartsak to no kaso no amaalak ti pin number na. Nalakala nga diskartsan dahito. Suling, ayan ni Ryan. Nasapa mo tarim war, ma'am. Napanan nag-eskwela. Ne, itaman pa'y anasa pa rin mo day chay. Wan nga road. Adda siguro aramidan day di pagadalan da, ma'am. Unay lakat ti anak kun aya. Sige, ma'am, tay sagana kun ti pagarmusaran yaw. Sige. Hello, Ryan. Hello, mami! Nakautangak! Kat pangpangtandak dagiti nakautangak! Patayin dak! Nujak maitad ti utang ko kadakwada! Anya, sa dino ti ayan mo? Adak ni tibang ko, mami! Sorry gamin lalak ti may sa ATM card nyo. Mangirwarang iti kwarta tabayadak ti utang ko. Anya, Please, mami, itad yung ti pin number ti ATM nyo. Bugbugan dak dagiti nakautangak! Nujak makabayad itan! Please! sige, itad ko, anak. Ryan, kasalungay. Matuloy tayo kadino, malpas ti klase tayo, ha? Agjajamin tayo, ha? Katwa na. Itakit din, ha? Intayon. Anya? Oy, di pala napas ti klase tayo. Ag-skip tayo ni ti klase tayo. Ayunan niya. Mabalin, met.
Wen, Alfie. Kat, asino ti kadwata? Siyempre, dagiti sigot at rumapata, sige. Ni Gina Aquiljo iti sumungan, Alfie. Oy, awisin ta? Kay Gida ita kadwa. Pag anong tikas ta klase ti tao? Gina, papanam! Ang klase, Alfie. Di ka na klase. Ada papanan tayo, Ay, saan? Diyak kaya taglangan. Ay na, maditi na singput unay. Padasa mo ti agpasaway sa paminsan. Apay, di ka maboring, ti kas nga raramidem. Nakasingsingput ka, nakaulimat ka pay. Kuha ngamin, Alfie. Ay na, Alfie, bye-bye am ti KJ kadwa. Maburing ka no, awisam day ta nga anak ni Mamir Miraot. KJ lang arudan, awan pa'y kwarta na piman. Sige, panawan kayo, pay. Ala, yung kagiskwelahan, barang makaiskwela ka. Kat maadaan kanto iti kwarta akas kada kami. Anak ko, nakaaduak ita itinaglakwan. Nalakok amin tinatang nga inyudong ko. Ha? Kasta ka di, tatang? Nasayat nga ron, Naranak nga min dagitay bisita at isukek. Ginatang da nga ron amin dagitin lakaw. Kasta ka di, tatang? Mato'y talawans mo inton bigat anak ko. Saanan, tatang? Igatang yukit di iti bagas tayo. Awan mat ti paggastusak iti pagadalan. Tagbalbalo nakmat. Eket, igatang mo iti meriendam, Saanan, tatang? Iduling yukit di. Adamot tayo ipagpabalo nyo at tinapay. Iso ti merienda. Ay na, agyang manak ta nakasingsingput ka anak ko. Agyaman nakmat, ta nakadungdungo ka kanyak, tatang. Patpatgen ka ngamin una anak ko. Pasensya ka na, ta saan tabak na. Isungagan anos ka, wen. Da kayo ti agan anos, tatang. Kandi yu baybay anti salon at yu. Tapno saan kayo nga agsakit. Wen, anak ko, parakan ka. Ikarit nga gadalak na imbag, tatang. Tapno makagraduarak. Kat maadda anak to itinapintas at trabaho. Di kay tubaybayan, tatang. Ay, wes na ako dato ang Ryan, naibusin. Anya, kunak manubak nang kayo. Maibusan ka matgamit ti kwarta. Ay nanatyanan nga ro ti pitakak. No siya adu pa ya. Nabakbak nang kayo, ngamda kami. Hala, di kagdanag, Alfie. Sana problema. Siyak tag gastos. Os! Talaga? Wen, awan problema iti dayta. Igam ko ti ATM card ni Mamik. Wow! Solve nga rod, makasta. Wen solve na solve, Alfie. Anay ko! Ay, sorry Pasal-sali kamot kami iti pagnak. Anay ko! Binadda ka mo tantisaka, Ryan. Jak nga ro ting gagara. Apay ngamin adikag sapatos. Nakachinelas ka, may agiskwela. Talaga masakitan ka, no masagid labasit. Tawan sapatos mo. Nadadaal nga mintay sapatos ko. Ay, piman ka mat. Ikang ka kuma. Angam, sana, tama nga no, agroam ka. Sige. Naglastog ni Ryan. Paglastog na lang unay ti kinabak ng da. Diyak man lapan pansinan yan. Sa bali ti ugali day ta kaadala. Ryan, ingkag diguson. Nakasaganan ti pagdigos mo. Kastamot ti pagsukatam. Masadutak. Jak agiskwela, nanasuling. Apay nga Masadutak on. Sana bali tabak ng kami mat. Ay na, Ryan, barok. Nasaysayaat mo't lang no makaadal ka. Gundawayam kiti ti agadal tadda pagadal mo. Sana kas kadagiti dagdumang agtutubo dita. Nga uray kayat dati makaadal ka, sana mabalay tawan pagadal da. Apay ay adiktaran dak nanasuling. Ha? Asino kaya mang diktar kanyak? Ay, ibagbagak lang. Awan karbangan nyo. Tababaunan kaila dito balay. Ha? Gina, agsardeng kapayla ko mga agiskwila. Pasensya ka na nakaw. Uray ka sa ti ayat ko amang paadalkan ka. Saan nga umdas ti matmat gadak apagadal mo. Sayang ti aldaw, tatang. Unang kurang at talaga. Tumulong nga. Ah, Adan inaplayak para iti scholarship, tatang. Ikararag tayo.
Asapay ko matamay sa kadagiti mapili ang maikan iti scholarship. O, ada ka na nako. Nagkapam. Manungal daw, asan ka nagawid? Malas. Nabakak manan. Napan ka di manan nakisugalan ako. Ayan tilugan mo. Awan nga ruden, naabak iti sugal. Anya, unay kamatan anak ko. Manun alugan tin sugal mo. Ininutan ang maibibos ti pundarta. Gapo iti panagsugsugal mo. Apay kat kwarta tayo mo ti sugsugal ko. Saan ko mo tatakakawan? Anak ko, laglagi pam nga awan tinagadalam. Agpadata nga awan nagadalan na. Imbagak idikan ka nga adal ti into naram. Mabalin ka di, mami. Di na kong sermonan tanapulo ti ulok. Ray, Please! Aburido ak! Iso adiyo ko man dagdagan ti pan naka-aburido. Nawatan nyo. Tatang, naipromotak iti trabaho. Siyak itan ti manager iti kumpanya pagpapaayat. Ay, kasta ka di anak ko. Naayat at talaga ti Diyos. Kablaawan ka, anak ko. Agyaman tatang. No pa'y imado ti responsibilidad ko iti trabaho. Ayos laang. Uwan, anak ko. Kabaalam ba ita? Aywan, nagsweldo akon. Adtoy. Da kayong ti makaamo. Tada kayo ti para gatang iti masapsapol dito'y balay. Iso ada kayo ti pangirimitak iti sweldo, tatang. Ay, nasan Basta igaman nyo ti sweldo, tatang. Bundawayan nyo, tabalasang akpay laang. Kasta aya. Wen, tatang. Iso ada kayo ti prioridad ko ita. Adto ti taraon, mangan kan madam. Tapno makatumar kay ti agas mo. agyaman nagsuling. Ni, apay ngagsangit ka ngay madam. Ay ayak lang amin ti bakik. Apay asyak po ay tinakaptan iti ang duduma sakit. Ay, patib karam ti pakinakam mo madam. Agimbag kan tumo ilaang. Basta tumaram lang iti agas mo. Nabaybay akong ti kakaisuna na batbati ang negosyo. Ayun na. Mami, ilako tayo ti restaurant. Total, kimapsot mo langan. Pag business tayo langan iti sa bali. Ngamrayan. Ken, paggatang nyo mo tayo iti agas yun, titaduma. At dapay matpagkatan ko iti agas ko, anak ko. Maibos to ti urnong nyo. Iso nga, ilako tayo dayjay. Naimbag nga oras mo, ma'am. Ha? Ryan? Sikamat gayam dayta. Kunak no asino itayan ti sa nga ilik. Kumusta? Kimutong kamatan. Oo, nga rin. Ma'am. Mabalin ka di nakawagan iti ma'am. Si kakit di mat. Nagkaadalan ta. Ma'am kun kunamkit din kanya. Umayak ko mag-apply dito kumpanyayo. Namuak namin nagkasapulan kayo iti janitor. Ha? Ala, saan ang maibagay kan katikas na ang trabaho, Ryan? Awan nagadalak, Gina. Naibusan ti kinabak nang mi. Nakababayin man nga ibaga. Ang nailumlumak ka naigumunak iti bisyo. Kat day tati nakaibusan ti kwartami. Ken masya nakitinak. Masakit ngamin. Kat awan ti amok apangalaki ti pagpagas na. Sige. Awan problema iti date na. Awatan ka, Ryan. Kan bayam, takitaak no kasano ang matulungat ti inam. Agyaman ako na, Gina. Talaga nasayahat ka tao. Kat
Pakawanan na kuma. No tinagtagibasit ka, idi. Ay na, awanin kanya dayjay. Lipatom daytan, Ryan. Nabayagan anapasamak daydi. Linipat kon. Masikuga kon, Benny. Anya? Kasano akon. Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran tati panagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikug. Ngam nakarga anak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbalin nga anak ta. Agawid na nga ro din iti lugar mi. Kuyugan nak nga agpudno kadag iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamot din anak sikog, anak ko. Kuna mamapan ka ag trabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw. Ngam nagpasikog kamot din. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay ante anak yo? Ay, sige. Anyangay, ket adda ditan. Awaten tayon ti ameng. Kahit kasano nga raw, anyat plano baraw, ikasar mo ka din ti anak may? Tata, awan pa'y ornong ko. Anya, nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko tikad kaduak, ngam adda iti probinsya mi. Anya, ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kahit anya ngay, agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata. Wanan kapilitan na nakasta. No adda ko mamabalin may. Duuray da kami di aggastos para iti pagkasariyaw. Awanan kami mo't nga raw. Anya trabaho ay baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta Ala maudin to nga roden ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumot laang ti sweldom. Kanayon amadili. Saan ka di? Sa bagay matkit niya. Dito kan. Diyak kaya't apanawan nak. Tulungam laang ang datatang kananang kong agtalon. Oh, sige. Taoray siya. Jakmut kaya tapanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito italon. Takababain mo't kadag iti nakaikamangak. Beni baraw, gusto pa dayta. Agawid tan, tanay, pangaldaway. Intapay mangan baraw. Sige lang, tatang. Uri umuna kayon. Tas sumarunuak. Anya, ngem aldaway baraw. Mabisinan ka. Lipasik la to'y parparaspasak, tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw, baka mo ka baraw. Umunak nga rodain. Di kag baybayag Way. Uwan, tatang. Lakay. Madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakay. Nadlaw kumut dayta. Sapay la kumaa. Ta saan lang nga ita. Saan mo't siguro? Tamadlaw mo't anasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakamun ni Ben. 30 na mo't tayo. Ay, adayo tiba at titawon da iti anak ta. Naimbaglangan tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasano no pada na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano langatan ti biyagda. Ay, un nga rod Gama, apay akas jay. Kaslander ni Gracia, jay manugang ta.
Wen nga raw. Nabambanog nga agapoy ti talaw. Ngumbaon-baonan na pa'y laang no sumangpit dito'y balay. Ay, wan nga rod Nadlaw ko day ta. Talaga nga adda torturay dya anak ta. Lakay. Ay na, nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man. Uwin bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapitpitak ti bato ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit na yan ti sakak. Uwin, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Uwin ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak ko. Na, tailuta kong tisakang. Apay kinugtaran nak ngay. Kasano kat nagbuntog kang agunggunay? Makapasuron ka mo't nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Ala, iluta kong tisakam, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga minan ay tagsikog. Nagado tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintang sikugan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mo nga minsan paminsan. Tapnusan na ka nga andaran launay, barok. Awan problema nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngorean niya pa'y tararamidan na kanya. Ay na, siyak pa'y kat ti mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na, nanang. Maawatak ti asawak. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia, mabisin ni baby. Pasuspumpay, bakit? Amatan, makaturturo ka kuna yan. Pasuspumbit ni baby. Tamabisin. Awan gatasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Ingkay timplanan iti gatas na. Uray tanda mo ti gatas na dita. Sige nga ron. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni, marangrangak. Makaturturo ka kuna yan. Agsubliyak iti syudad, tay nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliyak iti restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya kung tagsapol iti pagtrabahwak. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Ngam... Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapno saan tangaga pa. Nulapdan nak, nasaysayaat lang agsinatan. Ha? Paypayswak ti imbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabay-bay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si kamagayam, bitaw, kanakan. Sumrag ka. Nagawid ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga raud. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapod no na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalakay? Wunantay. Kababay, tararamidin na dyan akyaw. Makilala lalaki. Adalang arot asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Isabagbagan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababay. Anya lang, hindi sa ti asawa na. Kaya numamuan na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kun amuyo, antay. Dakkel ti atap kong agdindinadan iti dayay lalaki. Aniya? Sumurutak mo't nanang. Da kamin kan ni tatang yu ti agpasyudad, Benny. Agbati kan dito'y balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amangan no di mo malapdan ti riknam, katanya pa'y ti maramid mo. No makitam tararamidan ti anak me. Aw-awiram laangan ni baby, tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agur-uray dagiti agamam, iji balay. Diyak kaya tagawit tatang. Gracia, apay ayakas ta ka.
Siya asawa ka ngam nakirelasyon ka pa ilay ti sa balay. Ni Benson ti ayayata. Amo ka di day ta, Benson nga dan asawa, ken anak mo. Amo na atatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay nga ron anak relasyon pa'y lakin ka no, amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay, sana mapalay. Maasi ka kumamit ka dagiti agamam. No awanin patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo. Syakti ka asyan nyo, tatang. Maasi kayo iti inawag ita. Anya, Ha? aginaw ka? Uwan, tatang. Ay, naanak ko, aya. Anya day tuyan ngay nararamid mo. Uray, tasaan kami mo't ang nagkasar ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benay. Kasanon ti anak yaw. Ay na, di ka lang nagpampanunot mo't anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatak. Kat iso ti kayat ko apakikanlay saan to. Kaya't ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang. Saan baraw? Tamang ano mailawan ka nga agaramid iti saan ang nasayaat. Ay na, wanmat ngamin barok. Kan maysa, saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka? Nanang, apay anaramid na tikas to'y kanya. Anya tinagkunangak. Pasensya ka, barok. Talaga asaan mi amalo ko ti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko may. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito'y. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman ak na nag-awid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey, sumrekan. Okay, honey. Apay nga insangpit mo dahi ta lalaki dito'y palay. Ops, di ka agiskandalo, Benny. Ha, laglagi pam abalay mi dayto Awan karba nga mamangsita kanyak, ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan na nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da ka pailaang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang ti tiyan ko, dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tanod dadaka sa mapasama kiti sikog ko, sikat agsumbat. Papanam nga ruden nga iparok. Agawid ak ije lugar mi. Nanang. Ay na, pasensya ka iti inaramid ka anak mi. Saan mi akanunungan ti kastya nga aramid na? Apaan na kami mat, nukas tiya tumngaran mi. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko may? Da kami timang taripato kan kwa na, barok. No kaya't nangalaan ti putot na, palubusan nyo nanang. Kan may sa, saan ko matlama sango timang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Diyak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo ati mga wawer. Kat, kasano nga ro na matulungan dakto ang mga wawer itipas ngay ko? No damot awawir yo. Iso nga itad yung ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta. Iso taripatuan namat. Ay na, Benny, apok. Pasensyakan. Saan ko mawawir ti anak mo? Tasaan ako na makagarawan na imbag. Kimutong kayo mo't ngagpayson, Lola. Pakawanandak ko ma. No italaan nagawid ak. Wan, mawatan ka. Tadakat nga ron pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kuntibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaut pa itibiyag ko. Pagyamanak iti Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan?
Sige nga rod, Lola. Ikuyog kung ti anak ko ama panag-apply iti trabaho. Agsubliak iti sigod ang nagtrabahwak idi. Lola, naawat akmanan iti sigod ang nagtrabahwak idi. Iso nga ikuyog kayon iti syudad. Ano ya? Ay na, nakapsut ako na po. Iso nga rod nga ikuyog kayon. Tapno maasikaso kayo ijay. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda ba nga kakwarto? Kat ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong Naluto kon ti pangaldawan nyo. Sana bali. Tanasingpet ti anak ko. Saan analikutag. Amunan ti sao. Wan nga rod, nakasingsing pa siya po ko. Uwan, Lola. Di yo ub-ubbaan. Tapno di kay marigatan. Pumanaw ka na pumanaw ka! Naumakan ka na! Apay, nagapa kayo manaig kin ni Binsaw na nakaw. Wana, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak ka ti karitan nga iti sinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan day dya lalaki? kahit kasanon ti anak yaw. Katagnaadlan ta diti balay Adda kayo mat kanina ng amang taripato. Inakagtrabaho tap na daygatang ko iti gatas na. Anya, pagtrabaho manan ngay. Komporme ditan agsapulak. Ipakitang iti day dya benso nakabaulak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang, anak ko. Umuna ka na maturog, Gwen. Tagripaso akpay. Ag-examine kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basit la panagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikat yakin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpit dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwila. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko na ito yung aramida. Diyos ko. Iso atulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Wen nga rod tatang. Asino ti amat ti sikugmaw? Jakmat nga rod makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayad ay alalakay? Taga-anaw? Jak amo. Naminsan lang nakadwak dahil siya lalaki. Tay ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo dahil siya lalaki, tatang? Anya, unay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalakay. Nga oray saan mo mo't unay nga amaw? Awanan ba kit ni dagita lalaki Manangal lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo day ta Nga awan mabangunan na nga ama. Ay, pag-iskwelan ti apo ko yo. Ngam awan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak kaw. Apay no padasam ti mapan iti ahensya ti gobyerno. Nga imbaga ni insan maw. Isupay ti iti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma. Kit para mo't kadagiti anak mo dayta. Sapay masadutang agpasyudad. Ano sa mun isupay ti iti da. Kano maka-apply ka ijay. Amang ano binulan to kanon nga da iti dang allowance dagiti anak maw. Ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag mo't ng tipila. Mabisina kon. Nag-break samot nga may nandiyan may sa para interview da dito Ay, agsaraawan ti tiyan ko. Andiyak nga min namigat.
Uray ko man adabalon ko abis ko ngam awan mo't. Pagpletik lato'y kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, isyak day jay. Ah, kore ka. Ni Benny day jay 168. Wan, iso talaga. Api nga da dito eh. Ay, mabainak samutan. 168. Awat ti 168, kakabsat. Ay, makamuditan. Awan maghanap ko nagbain-bainak dito eh. Ay, siyak day jay, Benny. Ha? Gracia? Si kamot gam na ita. Wan, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan. Sige. Ang, mabalinta ka dito agsarita no madamdama, Benny. Ha? Wala. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kat, kumusta ta anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John John. Bibo nga ubing. Inserar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyor kung to ti anak tayo balayo. Saan ko nga ipaidam kin ka? Oh, agyamanak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastre kak adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami ka ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawayaak manan ita. Kasta ay. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan nak ko ma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak dayta. Benny, malagip mo ka di pa'y ididamo ang nagamamuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak dayta. Ngam kapotay palagip mo. Uwan. Malagip ko manan. Amom, ad-adatin maar ka idilimukmag ka. Kastaya. Agyamanak ano kasta, Gracia. Nalaing ngamin nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wen, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi idi na panatawan. Nagasatak nga ron. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo a kaginasat ko. Impay na mutlahan. Kahit makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito'y rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawa. Ay, kasta ka di. Kablaawan ka nga rod, Benny. Sapay ko ma. Tag na na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyamanak, Gracia.